Rere ndereti ya mathire na gwitiria kwa mubango wa SHA ithiete na mbere kwakiriria gatagati ka ateti riu munini wa President Kithure Kindiki ni eyumiritie gutetera mubango uyu akiuga hau kabere NHIF yandikithitie akenya milioni 7 tu indi SHA ni hotete kuongerera na mbeo nginyagia akenya milioni 32. Mimi nimesikia wengine wanaleta siasa ati wanasema ati baada ya miezi 6 ati SHA itaanguka. Niseme we are targeting 45 million Kenyans by December. By next year mwezi wa 6 55 million Kenyans watakuwa na kadi ya matibabu. Akiaria hindi ya ishera ria ukuria kaunti-ini ya Embu, Kindiki anyururitie mutongoria wa DCP Rigathi Gachagua akiuga wira wake ni gucogera akenya na gutambia muhuhu utari na kiene amu mubango wa SHA ndurorete kuhuka toria akoretwo akiuga indi ni hindi uragirwo na makiria. Hata kama uko na fitina, hata kama upendi nchi yako, penda wananchi wa Kenya, na uwezi kuwa wewe ndiye wa kutabiri bila nchi yako itaangamia na bila SHA itaanguka na wananchi wa Kenya wakiwa pale. Mimi nataka niwahakikishie SHA haitaanguka, SHA itakuwa bora zaidi. Kindiki oho ni amenereirie mung'ethaniro akiuga atongoria acio gutiri undu wa bata mangiona thirikari igika amuriria o mari ituro-ini gutire makinya matacokirie ma kuguna Kenya. Sasa wanaongea na majuto, wanaongea na uchungu, wanaongea na wivu kwa sababu walitumia muda wao ofisini kufanya mambo ya bure pasipokuwa kusukuma maneno ya maendeleo. Hindi ya ishera riri Kindiki atanyitwo kuhungura matura matiganite ma kaunti cia Embu na Meru kuria gukorwo agithuri matabarĩra itiganite ta waki wa barabara ya Kanyuambora guthie Kamumu nginyagia Ciakago o hamwe na waki wa thoko ya Karurumo. Ngiribotera Inooro TV, njĩtagwo Kate Muthoni.